Welkom to Programma in Huis. Hier vertellen we van familieleven en we vertellen nog verder weer van geld. En Tina, met veel programma, hier we een beetje van Isaac en Helen de geschichte. Worden ze een beetje gejaagd houden. En worden in eine Einigkeit kommen. En die komen eigenlijk, die blijven niet bij hem jagen. Die vereinigten zich. En Isaac en Helen, voor die zijn très welkom. Dankeschön. Eines wat je feit moet zijn is, Helen, is dat je moet leren God zijn poort te geven. Wat is zijn poort? Zijn poort is dat we in duimje het hart hebben en dat we wel zijn om nu vallen en met dat hij zei te Moses geld geven, een tiendel van wat we hebben, nu God geven. Hij braucht het niet, maar hij wil zijn wel duimjig wie zijn te am. Tina, we hebben dat ook ervaren in ons leven. We hebben geleerd dat sogar in tijd, wanneer we in een nood zijn, Ja. dan zijn we zelfs beneidigt dat we dat doen. Wir haben nicht gewusst, wo das alle beteiligen, aber wir wissen, wir müssen das erste Tiendelport, das was wir uns gewählt haben, dort aufgeben und dann sein, was Gott wird tun. Und das ist wunderbar, was er damit tun wird, mit das Ewige. En bloß zum klarmerken, wanneer we kijken naar de Oude Testament leert van een tiendel. De Nieuwe Testament zegt niet een tiendel. De zegt, geeft du nur als die kan. Und mit dem Value-Tort. En met wel, aber für uns, zwischen den mit Tina, Ja. wir waren uns eigentlich dat een tiendel als wat we wollen geven. En dat we voelen dat dit weer rechte voor ons. Und dann können wir noch mehr beziehen. En ja, en we hebben geleerd dat de tiendel, dat is bloß wat we versichern doen. Wir dann verken mussten wir mehr. In Wirklichkeit, wenn wir kicken nur als jährlich, dreistellig, ja, wir würden sicher alle Jahr mehr als dort. Und wir sind niemals klar gekommen daran. Wen wir dort getan haben. Gott sehen dort. So, wo du dort praktisch ist in deinem Leben, dass die immer wollen Sachen merken, dass die aufteilen, dann wird wir kennen sein. Maar wie zaten aan zijn doel, wanneer we een aankomst hadden, zaten we aan het doel en ploen dit even, dat eerste poort, we doen ook een tiendel van wat we een aankomst hadden, dat doen we nog God geven. So, dan hebben we dat allemaal klaar, hoeveel God moet zijn. En wanneer we zijn een God geven, wat meint dat? Dat kan, Dat je met een flitsbeer en een hashtag naar God geven, wat meint dat? so dat is een paar weer. Nu, de kerk geven, wo eine thuis kerk naam er van het andere organisations, er is andere areas would zijn waar het veel net, dan we doorgeven. Ja, maar in een weg in de zin steht geven, wo Gott zijn woord verkennen wordt. En God heeft genoeg geld, empfiehlt dat niet. Hij zegt dat ik las eerst een paar 3 in Psalmen, hij zegt, geloof je, ik wil je vrij, wanneer je hongert? Hij zegt, hij eet je alles. Maar dit is voor ons een aanstelling kan, dat we weten dat alles je hier aan. En Tina, dit weer voor ons een grote leer, dat we zijn niet de eennemer. Correct. Dat geld wat we in de bankrekening hebben, dat is niet ons geld. Dat je hier wirklich Gott. Wir sind seine Kinder, er ist uns Herr, er ist uns Meister, dat meint alles wat hij ons anvertraut hat, hier an. Und so dann, wenn wir das so behandeln, dann ist, wenn es nicht uns ist, dass es wirklich Gott sind, das laut anders ist, wenn wir glauben, dass es meint. Correct. En dat anerkennen, dat deed voor mij een groot deel in dem dat ik een grotere vertrouwen op God had. Wat had je dat ook ervaren in je leven? Wir sagen dort, wenn wir freiwillig Gott geben, hij geeft ons de dingen wat ons fehlen. En dat meint met gezondheid, met dingen dat we kunnen leren geld te krijgen te eten geven, brandstof, wat immer er fehlt, Gott die geeft ons genoeg. Malachi ist das letzte Buch in dem Alten Testament. Und du sagst Gott wirklich, er sagt, prüft mich in dit. Fängt uit als eigentlich vor, wenn die wollen, mir dort jemand mich trifft, so will ich sein, dass ich den Vernichter wegholen von ihnen. In andere wie gesagt, wenn wir nicht wollen am anerkennen, dann dürfen wir es nicht darauf verloren, dass wir nicht ein Problem haben. Wir wollen ab wenigstens, wo wir einen Titel aufgeben, das kann. Entweder das kann ein Problem, entweder das kann eine Krankheit, Fertigkeit, oder irgendwas kommt der Mang. Und wir haben das erfahren, Tina, dass wenn wir treu sind mit Gott anerkennen, mit alles, was er uns lässt, dann wird er uns bewahren vom Problem. Correct. En hij heeft dan even moeten meer als wat we jemals gedacht hebben. Wie dat ware uw tijd.
Die Programms die sind so wohlsichtig. So viel mehr Dankeschön noch einmal für jene Erfahrungen mit teilen und wo Gott jene gelehrt hat, trotzdem mit auf was jene anvertraut hat. Tina, auch viel mehr Dankeschön. Bitte. Zu dir ist Tarek und noch einmal viel mehr Dankeschön und beim nächsten Mal Gott mit dir.